Watami man katete nan marainan ranwatch me Soumwahu Sohte Wia Kapai. Okay, disease is not a blessing. Sohte Wia Kapai yung a child more. Arime man katete. Pwede kikilang yawa na kawehla. More na ipanay. O ibilbang continue. Taulaw ya katkatete. Sohte pungkila. Uwang. Okay, Sohte pang pungkila pa kayo ma. Ngaya panay ban ya miminay Soumwahu kukola cha kamela me uya korya yung kehlail so imenang kichain Soumwahu kapag may sanga chikiyang kapungang kau na coach pwede coach uya coach man melalapwach coach man melimpa coach an kapay kamela ishare testimony mapitata Soumwahu nan nilokayan why kay naneo na new group lokayan why aprana chiman iman kakela ka cha a child understanding that child wewe mepitata Soumwahu pues kibil chikita ikala prong sang renay papa noono tepil sang panaynay makin kasaya Soumwahu kupuran coach ikamelele me puksarawe masanita katete yang kechaime man kakela kana na child knowledge na child wasan koleti out ki marain kila me Soumwahu Sohte ko sang ren coach okay puksaraw masani me Soumwahu Sohte ko sang ren coach aptami banutan focus on may sangach me disease is not a blessing okay Soumwahu Sohte Wia Kapai okay disease tama ka milar lala okay imekan wiyang kicha akan kawehla acha more okay asuchakan kiyang kicha insanamau te popohl asuchakan comfort di kicha asuchakan kiyang kicha popohl okay iwewen disease akiyang kicha matak akiyang kicha luwach okay loss of ability to bless and help others apilkan Kihsang kicha achakakan sawasa me teikan okay ime Soumwahu yang kicha so koros kayo tame yang kicha Kihsang kicha popohl lack of peace lack of comfort Kihsang kicha kiyang kicha matak kiyang kicha weakness luach pwede kamela main so makakin Soumwahu utan affect ang mobility kasi syukak you're so sensitive palwaraman kakonin palwaraman kakolingar-ngar pang kakon luwach ng palwaraman kasi syukak wiya tamo tangga kan normally do tao tangga kan wiya but we are burden on the people who you have to care for the apilkan kachaw-chaw yala okay mangoy me Soumwahu akay teken ngoy cha me affect okay affect ma ay no ma papaliya epilwiya men burden ngi ma papaliya my both epilwiya men burden manay seri epilwiya men burden okay so nothing good from being sick okay the disease pues ikamela me Soumwahu kichel korusya sa kakak but depending on maseri te melau te sangin Soumwahu yo akiyangok mapal ka bang papat ni pong Sohte Maya okay apilkin kariyangok par kariyangok masak kariyangok salo pagchais chaman mesa manaman chais chaman lu sama naman kaya so me Soumwahu kun wiyawi ikamela makayon karapa te kayon par pues retemela arikara pa na chelken insonok wala mwohni rapta ko wini Kihsang kan korrespo kichel kangan mela okay koryaw men eukiyang kicha disease te Soumwahu ibanta uyason disease is a thief okay som prap ekun prapala cha more okay Pirapahsang acha health Pirapahsang acha roson mwahu Pirapahsang acha peren
rob our happiness. Okay, Pirapahsang acha peren, Pirapahsang acha peace, popohl. Okay, Pirapahsang acha Ansou, Pirapahsang acha kehlail. Okay, Pirapahsang nacha mwohni. Okay, it robs money we need for other things. Kihsang acha paita nacha mwohni magchak tatang kiyang sang teikan. Ansou me Soumwahu ken lalang kehlail, ime wia a delay a kapantela sang kan me plana pamiayer, kapantela sang kan me kechakak kapayata te kakpaita na chamor. Amen. So tami kas ko saya kemech lesanach tami menuk yang chamochomoch. Apo man katete ko po kinian so me lalang Soumwahu sang niya isang walu ko tao lel puing kawano niya isang parisak ew. Okay, so sampung walu, so for 11 years isang parisak ew may wiya so Soumwahu ke melalik lang makan koros awiyawin nanay mor awiyawin nanay panaynay. Okay, Soumwahu tan Pirapahsang kelapan Pirapahsang popohl peren ngoyay panaynay, Pirapahsang peren ngoyay panaynay, Pirapahsang ach time, Pirapahsang kehlail. Okay, kehlailan pain ngoy, kehlailan ay panaynay, Pirapahsang tay mamiyanan ay panaynay. Kaya rika saya ke pompe sucha ach pay apuan mamiya nanay so making Soumwahu pilay papa nono anahne kun wia isan mwohni. Okay, archer ko sa sayer ta ko isan mwohni ran payo mwohni. Okay, dasakan ko so lay wasa sa pamimiya pa yang kakala treatment ala mwohni an pompe so tama miya renay panaynay rabang anahne isan mwohni. Ari isang ko koros ma emen katete may sangach kasampalan kichan peiki acha poson kasampalan kichan pilata kamelele. Okay, kamelele me Soumwahu kay teikan ohng kicha, kamelele me awia korya eo, kamelele me awia song eo magchashpang pungkila. Okay, kauno kachkiyang kicha poson, kachkiyang kicha kamelele, kachkiyang kicha kehlail, kachkiyang kicha peweti. Arya puksaraw masaninan James tana fight the good fight of faith. Kichan peiki acha poson. Mawewe ke me yasa me kay teikan as chokosang ren coach ay ban tatong kita me masanan coach masani poyan pewekiti. Ay munchichi pewekiti. Me pitata po yumunchichi in paluwara, yumunchichi in palingani, pepeyang palingani. Kaya so we me Soumwahu patilong angoy me anahne yan wiya me coach po yan peweti. Amen. So imay man katete man sangach iklang me songeo me chepel planen Pirapahsang ay mor, planen kamela kawehla ay mor, aputa ni kapingkiyang coach po ki poson na ipapa nono kapingkiyang coach ara wan may rapil nanan chiyang kay ran wayala wasan wunikan ay sa upukomenko sakin kapakabap sa sosa mamia eusang melautsang kapakapcha te sarawi sa sosa masakakaaniki connection relationship ewang kauno me setiarata ay sawach te kapingkiyang coach kalangan kiyang kauno melen maurenay papa nono mauren riyaikan kay eusang may kilangata me Soumwahu yang kich kawehla ach maur nanay so may kalip Soumwahu kay nan for 11 years robs our family relationship. Okay, kawehla Pirapahsang panon ach panaynay pwede for that 11 years ay papanono yakot katrop kanya. Okay, spend time, quality time together. Ay Soumwahu panakan chikla te sucha lelta kami ya sa may ramen wiyang ne raserkoros pungoy mo kayon laut riyay maria man chikchiko apolta seli ren panenay chekan po kita palilaut te pakchocho irakot katrop kanya po Soumwahu miminan mwohni
te kokose liwini pwe kita Soumwahu. Ari kilang me kawehla ahmw rimi man kateteki me Soumwahu sucha kosang ren kauno. O makapil Soumwahu coach kakamawi yukala. Kauno kamaw yalay Soumwahu. Amen? Kauno kakamaw yalam Soumwahu. Ipil kilang manamanan kauno pil sawasa mauranay baba mabil Soumwahu. Okay, nan 2006 or 2013. Okay? Me ay babaw bil Soumwahu ta. Kaping kiyang coach po lel ranach kehlail. Wasakores masaban lelia kakiyang aliyalu. Okay? Ari kilang me sangka korusia nanaikin wiyak pingkas kasawi kilang nanach maur. Imewia kapantela, kaluachela, Kihsang kich peren, Kihsang kich popohl. Okay? So, imang kakela kay kichel man sangaj kichay. So, chupang pungkila me iban wiya sa Soumwahu. Kichel bang palian, kichel bang kawuti, pwede kay teikan kupuran coach. Imenew kiyang kichan ang pukan soap. Okay, kakakprala ko watak ng pukan soap ralaut pa isak riyaw rach kichikaisak. Nan pukan King James so katete wasaw. Kay tami menew kiyang chat. Yamuman coach matawa what God thinks of disease. Tama coach matawa ki mapitata Soumwahu. Okay, the father calls it the coach kataniki captivity. Sality. Okay, the mila pa. Asa magchel captive asa magchel sality ang pan me coach. Okay, nan so pa isak riyaw isak nan pukan King James satana. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Jesus calls it bondage. Okay, kauno tame wiya nan wasaw Ansou me soap kapakapki yang me silimano. Okay, yap tame puksaraw masa na. The Lord turned the captivity of Job. Okay, ari ekataniki songeo me soap saliti pa the mila pa ni Ansou me kapakapki a friend ko ari yamuman kauna masanto masani kichel te masani me pitata tuan Soumwahu tama coach matawaki songeo me sali kichelti songeo me sali kichelti kapil ka kola ko klang nang pukan Luke isak silu isak kono. Jesus ut katan ki Jesus calls it bondage. Okay? So bondage kakakilang nan Luke isak silu isak kono kasaya wasaw tuan okay, chakolak cha wata ka. Luke isak silu isak kono. Amen. Luke isak silu isak kono. Ibang wata kang kicha tana. Alima nachmanay na pram mesansal kiyer ren setan sompar isak walu esoko nangan lapatasang nan salpakan ranen sapat. Okay? Sainsalinta melima nachmi milala pilye sainsal mimi pan me Jesus katan ke bondage. Okay? We are sainsal. We are mimi lala. Okay, sainsal kiyer ren setan. Sainsal kiyer ren setan sompar isak walu. So pil mia bondage, mia sainsal. Okay, kami pa. Tana sainsal kiyer ren setan. Setan me salieti. Sompar isak walu. Mimi kinang kapal me mimi laleo. Okay, Jesus kakelata li pokos man ranay sapat. Kaya li pokos sainsal ki pan wedingin chapel. Okay? Ang ngay sarawi katan ki disease te Soumwahu so coach katan ki captivity salty Jesus katan ki bondage. Okay? Sainsal pan setan. Ngay sarawi katan ki oppression. Okay, chakilang takot. Nan wiya iralaut isak ira chikichik silisak walo. Kay ichay rampok silua. So pa isak riyaw isak
Luk isak silu isak wano, wia isak sili isak walu. Ime maneo kiyang kichail ni mocho may sangach. Kakela ka acha matamataw, acha poson, acha kamelele, pokchater, matawa, mesomao, ohng kicha. Okay, sili isak walu. Kumail pilasa, tuwan Jesus men Nazareth, tuwan kocha kachkitong pewangay sarawi o manaman. Kachseli wasak koros, kachunwiyata mwahu o kakelata, irail koros me milapan manamanen chepel, pueki an coach kachin yeyang. So oppression, milapan manamanen chepel. Okay? Oh, praise the Lord. Okay, so oppressed of the devil. Ari ime men kakelakakan kichail makchailen en mia weo. Okay, makchai su chapang pung kichailen we sainsal. The mila pa. Okay, the mi pan manaman en chapel. Kichai su chapang pungki. Kichailen saliti mila pan menta Soumwahu. Soumwahu bang we chai lumunchichi. Okay, nan an Jesus ministry koros me koto Kotoutou wia po sampa kama wia la Soumwahu chocho. Okay, we wia kupuran samo opposite tame we wia ko ye oppression of the devil me pitata Soumwahu. Okay, me pitata demon possessed. So makan pon kichay suchapan pungki. Kichel ba nuwang, kichel bang kawuti. So ime meneo kiyang kicha may sangach. Mang kakelakaki acha nour. Makichan suchapan yang pungki. Okay, makuha man me Soumwahu, kuha man me bil oppressed by the enemy, by the devil. Okay? Mia Soumwahu, kin mia Soumwahu suwat, mia ngain sauch, mia Soumwahu nani. Okay, mokan pon so chapake wako sang rengkau no. Atame kin kiyangok, akin kawehla mor. So chakin kiway kapai. Akin wiyata confusion nan palwaram nan mangam pukan confusiyuk pukan matamatawa me kau na makiyangok. Chupil kau na chakin kapami kichail. Ipil chikita ngay rong pakchocha man kin loyang kapal ta man Soumwahu ta. Ay pilkin rong asang ay pananay ta pil rong aram askin ta pwe ke kapam yo match. Okay, main ko pilipil me kachail wiyata, pilipil ma chail papakalap nonokalap ko pil wiyata, isang ko makin kakat kataorto result wiyata Soumwahu. Makan pon kamila me lesson pon magchay kak kaskul ki. Chela na sa witan ya origin of sin. Kakakakula ng YouTube. Okay, ibang pakiram. Kakakula ng YouTube ko. Kailangan ta mapitata Soumwahu pa mia lesson. Pakan kakpin pilrong ko asa ma Soumwahu origin of sin. Origin of sickness. Okay, sucha ko sang ren coach. Sucha Soumwahu ko sang ren coach. Sucha sang sucha Mwahu. Ako sang ren coach. Coach mau man. Coach man makupura me koras mamaw. Pilipil magchail wiyata imakin kakari yang kachailan lot yang. Nan kapal. The nine Soumwahu. So may sangach po kaya chakos ko sa iya me pitata Soumwahu. Kay pain ngoy ikilang ay more deliverance nine Soumwahu. Kay niya sa may Soumwahu karanyang mela. Kauno kamau yalay Soumwahu. Apo socha pain kamau yala sang ni ay poson, sang ni ay kamelela pangakita sa Soumwahu. Sola peren ki ay maur men mela complain kinsang kiyang kauno. Po socha yawn wiya nimenem wini kachik. Sangan wini kay may ikin na kay pakikin ay nono bang kiyang yaw pochel. Wibananan ni mala. Ay kinakila utakila. Okay, buwagin naman ng suwat kachik. Chikikutan full of tirkila. Sangasangan winikay, chanchu kakay.
Sohng kai me is chukin. Mau ke apsi chawe ki. Kapanga coach. Sohng chorus me papa no wiwiyang yang sawira wiwiya wana rakakan rapaki sawas. So utani kaping kiyang coach. Pa chrapan sawas. Finally setiar me mia me kaunapan more chorus makakamawi yala. Okay, so nan 1996 ay so mau la. Amen. Sang niyay pain, boldness, toki kapakap, layans, kapakap kiyay more, o yech ranwa chika kuya mamor, o katete ay ngol koros, palikoros maula, solar so mau, okay, o ipilbang katete, pok chaila nasa, me kichail kak maula. Chaila nasa, makaw naman magchail kuya kapakapang as choto. Okay, I kochen kamawiyala. I kochen sinsila. I kochen kapay. I kochen man melimbak. So may sangach makarong ya pil miyam Soumwahu. Okay, makapil panga kitar ka men maular. Ahap kasay kon maula. Ay panintawi ka na utacha sopayang kao na may sangach. Kacha sopayang coach surrender. Okay, akchiklamon kao no. Mamia tip makauya kolokol. Mia kailok makauya kolokol. Mia somak. Panintawa yan mga itchangkin sopayang kao na pakmak. Aren achapapa nono. Ren riachakan. Ren achapot. Ren kampakipachakan. Sosongokin miwasaw. Aramas kinapalki. Pakmak ren naman tohrohr. Ay panintawa ma. Kao no magchawya papa. I-representation and coach. Yay kichayla ramas po insampa. May suchakak. Pakmak ren riyay. Isyakak make right with my brothers, my sisters, people around me. Ayaw mo muna ipanggak pakmak ren coach. Uyapan coach. Ipan pakmak ren riyayo. Renay pot. Renay papa nono ipang pung. Ang aramas may kilkilang ka. Ay pampil make right ren coach. Okay, puksaraw masa ni may pang koton uyay may rangang kauno. Ayap chaman tata osa. Mia may sings what pay. Mia ay sopungangaman. Okay? Mia may ako siya na nakapungala. Yan pulikiti ay may rango. Okay? Pulikiti ay kapakap. Pulikiti ay pansarawu. Pulikiti. Kapungala. Mwana ay panlukoryang kauno. Amen? So ipaki. Iyew sang me. Kachayal kakpeluya. Kaskas kulkukola. Me pitata. Sang koy makin kachangela pok chance chukak maula. Okay? Sang koy makin kawuti. Kichan kak maula. Kichan kak salatakla. So, ew makin kawuti kichan salatakla. Yeyi tepan so mak. Yeyi kailok. Okay, so cha. Men mak. Ariyay may mempakrem may sangach niya chabang kapakap. Ay pampakita rem kan examen peng cha kamor. Mamia sang wach wia mimrem. Imakapkapante. Kan kak salatakla. Okay? Mamia song watch me ream kapungala. Ipanintaway maniyay so makasyo kapan sapay kong kauno. So cha kapungala. Ma aramas makaklapalapang o takawiya kolokolang mo sa inswatang o pamela. So cha mapanyangu kon a deep sorrow. Okay? So cha mapanyangu kon olan na nam mongyongan. Ngay so cha manyang lalain so may paninta. I should have done this. Oh my wiacho. Oh my culture. Siyamanan kisangan feeling and regret. Okay? Feeling and iyaw sang makapan live with. Kokolacha lao ko mela. Kareta imen kakela kakanuk man sangach. Mamia kakaneo miream. Makapil Soumwahu panintaway. Mak pokan kaksalatak sang Soumwahu. Pakmak pokan salatak sang Soumwahu. Moitala. Kakang pakmak po ete momon me kome luz. Ete momon me kome. Kay boy, miya sangan akupong. Miya sangan kokono ken mi rechay. Pwede raninta me ngoy me sapong. Teraninta me ngoy me luz. Check lang Christ. Okay? Christ.
Ni Ansou merakalo pula, es chanane justify mwahu koros. Es chanane katete pong koros. Apo moitala puekia pakpakikicha. Moitala palwarong unsak. Langata pon lopo for the sake of you and me. Okay? Mapilang more for the sake of somebody. Pantamangoy. Okay? Pues aramas mano may saints wat bayan kakilangata marain watch ren Christ. Charmangoy mo pong ibang kiyati pakmakre. Ang sawew makapang take this step kapang uyasongeo me sangren kauno me coach melan convictiki intintayang ukan wia yay me pong makanana wia epilbang kamaurala open tawanim ang maura naman aramas tohrohr. Amen. So ipakirem mansangach pang preyang disease is not a blessing. Soumwahu Sohte Wia Kapai ang kamuyongay. Just chabang pungkila, just chabang matamatawa, me esang ren coach, kachabang nuwang, ngen puksaraw masan ni ngen mamimirem, lapasang ngen mamiminisampa. Eway lesson may ka-school karanche yo ikakela kaki, me listeners, the chorus mayang rong, ikakela kaki kichailan, tatong kemasan ng coach, kilang kichail chapta osa, speak the word, kasi yamasan ng coach po na chamor. Okay? Ari yew sang me yew rang may kakilakaking kich. Look into the mirror. Kilanguk nan klaso. Ko katete yang peng ko katete yang peng ngoy. Okay? Mangen mamimire. Lapasang ngen mamiminisampa. Ran koros po yan kak paweti. Okay? Paweti po itami man kasaya kamapit Soumwahu po kachel mimin ang season in Soumwahu. Corona. Okay? Ariak chelen palian. Kachelen kawuti. Kachelen nasa. Intintayang masanan coach po na child more. Okay? Nganan coach mimiray. Okay? I bleed the blood of Jesus. Po na more. Po na sari. Na noumw. Ay panaynay. Isa chupang muitang. Soumwawan patilang. Okay? Isilaki iti palwaray. In John Christ. It's so powerful kachailan ko sa iya. Ay nanan manaman. Chailan ko sa iya. In John Christ, the more what Jesus Christ. Mayang yamay sang watch kichan kapakapana ipagremoy kater po insasa. Okay? Kater po insasa. Ikilang ikon ikaitolala bondage watch the sila siltin Korea mamiyan na ipanaynay kapingkiyang coach kauno kakasalata kikichla. Ma coach kakuyang ach maur kauno kakpiluyang kamuyo mo panaynay. Ni pachamelel, ikilang mamiyang nganan coach, ikilang makauno, kasalata kiyala kaite kinchak ngoy, kaite it's generational. Kamaw yala sang niyach papakalap, ay papakalap mamorcha palyanay nono, kamaw yala sang renay papakalap, kodiyang renay nono, riyakan, kodiyang kich, o bil ay may pampeki, ach poson, pues, Korea te kotiang pon night sari. Amen? Sang rech. Api niya so may chapta aleti history mo monach panaynay. Sa kaito ng panaynay mwohni. Sa kaito ng panaynay Soumwahu. Aripil sa makan po ni pang kasaya more. Api kaping kiyang coach. Pwede imeya sa ako may generational curse. Te Korea makatautaw sang towa koti. Pwede iuya sa riman me. Wunani pilken mimipoy niya chikichikota. So chaweweki. Lao ngay sa ala Christ. Lao ngay chapta kaskul kimasa ng coach. Pin menasota tama kareta Soumwahu kisompare isokeo. Lao ngay maula. Haya po sa tama ikinsarin wunani sang niya chikichik. Coach sa chamoitang kay Koreawach and Mimi. Ari kapingkiyang coach. Kapingkiyang coach yaw sang may mangkatete, makauno kak kawehla, kauno kak kotla, kak kawuti. Ariranwa chi kapingkiyang coach po yachingay, imamor, kehlail, Soumwahu, maula, nek,
Ikakat-katete coach manach mawia mamor lalatorana. Amen? So iya ipuko as a parent, no man ay puko yan. Kasinan kita poson, kasinan kita kamelele, claim masan and coach. Me nakier, me koros me pitata, korea, pitata, munani, pitata songkan, masa chikitalale, kay sa kauti, o sa mamor ke mauran, poson, mauran popohl, mauran kapai, masang rena child papa coach. Masan and coach pang kasalataki komila. So chalipilipil tama kom kach lala. Okay? Rong masan and coach. Pwede mapang kakayratam kamelen. Kakayratam poson. Kula na YouTube. Okay? Kula piliyang rong masan and coach. Pwede masan and coach pang kiyangok. Kasain salapa unsakpan. Tama ka anahne. So ipang kapakap kinuk may sangach. So chalipilipil wasama kamiya. Makakokon Soumwahu, ka-confuse, ka matamatawa tama ka mikilar na ng Soumwahu. Kay kauna sa ikin siya sapang ipanintawa, examen pa inang more, kilang tama mimina ng more makareta, sa ikin siya pasapang. Kay, ak chiki-chiki lang mo yung silangan coach, o panang kauno, pakre. Pakrean kasaliyangok, pakmakrean makongok, pakmakrean isma kanana pakmakre. Glory Jesus. Because chaman miminan captivity, kas chaman miminan bondage, kas chaman miminan oppression. Sang siluwach coach masan tinia masani maurin sop, kilang momanakatan ki Soumwahu disease, coach masani captivity. Okay, Jesus Christ tame masani kituan disease, niya kilang liyaman mo mpokos 18 years. Tame Jesus Christ masani bondage. Okay, ngayon sa rawi tami katan ki oppression by the devil. Okay, arya song siluwachi may bang kapakap kamay sangach. Magchay bang kaos, kichay bang kawutik, chay siyaban pungkila. Kalanganan ko mo mang sa may coach, kapingkiyang ko mo melal sa pulang mamasa ng kich man sangwach. Father God, when you look down, when you see us, O Lord, niyach me, Lord Jesus, but captive, O God, niat salti ang bain Soumwahu, O Lord. Run watch, Lord Jesus, ipokatang kami, call out to your name, namarwat ye Jesus Christ, makakasalataki kichla, makakaprut, O God, sarapata, Lord Jesus, yawasa ruto mimia, yawasa orchino mimia, Lord Jesus, my generational curse, O Lord, run watch, O God, I uproot it in Jesus' name. Meman mawiya rongo God, Lord diyay kapakap, kiti poson nan kapeta. Lord, activate this faith, O Lord, maban lukoriyang kami. Habang call out to your name, manamanan maula koros, amimiremoy. Pengko mo mamasa ni na Isaiah pil ng pukan picture, lipalipkan remo kaun Jesus, yayiyang ach maula. Kalangan ng kamulot kong bilmasan ni ng Proverbs, O God, sa palang mamasan ka, no, Father God, kunwiyamen ko pungach mo, rabil kunwato healing, O God, Lord, ang nampalwarat yung mangsam. Mangsam, wiyan nourishment, O Father God, Lord, ang palwarat, ang palingan nito, O Lord, kalangan ng kamoy, ikapingkiyang kamoy melal mangsang wat, O God, anyone, O Lord Jesus, mabil rong sa palang mamasan, anyone, Lord, that is oppressed, O Father God, Lord, the spirit of oppression, O Father God. Right now, Lord, I speak against it, O Father God. Ikaw sintayang ukan pitoy sang nan more na ramas manage na maran count Jesus. The spirit of bondage, O God. Sang iyo makariyang kichach kan mimilala, Lord, waray lamang sam. Lord, akin kapantela, Lord, ach kilang komu, akin kapantela ach poita. Akin kapantela, Lord Jesus, akin pirapahsang ach happiness, O God. Pirapahsang, Lord, ach time. Pirapahsang, Lord, ach kehlail. Lord, ipalian nga na Soumwahu koros. Ipalian, Lord, the spirit of captivity. Ipalian spirit of bondage. Spirit of oppression right now in Jesus' name. Glory to your name, Jesus. Glory to your name, Jesus. It's you and you alone, Jesus Christ. So chayo mar masapan lukwari likisang komi. Maing sami yay kapakap.
Meman merongorong may sangach, Lord. Richingata wanimun, Lord Jesus, ak chikichiko, God. Richingata wanimun, Lord Jesus, mako, Father God. Kalangan ng kamu, Lord. Origin of Lord, Soumwahu koros mamia rich, iyay kapakap, Lord. Lord Jesus, sa kau, sa irati, sa silati, Lord, sa balasang, oh God. Lord Jesus, I uproot it in Jesus' name. Sarapatasang, oh God, yawasami at chapsangya. Maing sam kalangan ng kamoy. Kabinggiyang kamoy more koros maing sangwach. Iyay kapakap, Lord, nin limaw mo ya, ray lalwa sa koros. You are omnipresent, oh God. Imimi wasach, meman marongorong ngilay, wasame mimiya. Lord, su chalipilipil, irapain sampa, winsak kom kaklal wasaw, nga namukach wasaw. Kalangan ng kamu, Lord, I speak blessing, O Father God. I speak healing, O Lord Jesus. And I declare, O God, the mighty power of you, Lord. Pantoka, pansair, I release that spirit, O God. Lord, ikatete o mangsam, o i-release manaman watch mangsam. Nan moren koros mapan pilata o kamela la rong sapol na mumasan. O pilata, Lord Jesus, anak chikla o paikong sapol na mumasan. Kalangan ng kamuping kamumamasan ni, Lord ni achpan, lukwar yang kamu. Kapakapang kamu, Lord. Ak chikik mo, Lord. Kampan, heal, Lord Jesus. Kalangan ng kamu. I give you praise, give you honor. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan ng coach, kalangan ng kamu.